Abavip nongeye kose uzomeze bien ndabahobereye cyane mwagize icyumweru cyiza. Ahanga ni coach Ken nkaba nongeye kugaruka mu kiganiro cyanyu Abavip TV ahantu tuganira ibintu by'ubwenge bwa buri munsi, business ndetse na entrepreneurship. So uyu munsi ndaza kwibanda niba ururande ukumva runo rurimi ruvuga ngo uva ahantu hamwe herekeye muri Afrika. So uyu munsi mfite message y'abantu bose bava muri Afrika, baza abantu muri Afrika ndetse n'inshuti za Afrika. Ko uyu munsi uravuga everything related to Africa. Ukuntu muri Afrika ariyo igiye kuba a hub cyangwa se ahantu hagiye guturuka aba millionaire ndetse n'ababillionaire bazategeka isi mu gihe kiri imbere. So aho tuza kuganira uyu munsi, but think about it though, VP. So vango ibi bintu byumve neza. Mu 2022 hari article yasohotse muri African Wealth Report review actually ndaza kwishiraho iyi article muyirebe. Ngo ko bunona May 2022 ni kuvuga ngo hari aba millionaire muri Afrika ibihumbi 135. No, ibihumbi 136. Ibihumbi 136 by'aba millionaire mu madolari muri Afrika. Mbere ya COVID mu 2019 the same report yavuze ko hari ibihumbi 150. So ruvuga ngo COVID imyaka ibirangiye yatumye byibuze aba millionaire nk'ibihumbi 14 badisappearinga bava mu millionaire kubera ibintu byabaye of course. Ariko rero tugarutse gato mbere ya COVID bivuga yuko Africa niyo yari ya mbere mu gucreating aba millionaire. Mbega rate yari igeze yo creating aba millionaire yari hutaga kurenza Asia ya Europe ndetse ni America. Can you imagine uvuga ngo why Africa yaragenda vuba creating aba millionaire vuba muri ico gihe? So why ibintu byabaga byibaze gato VP byibaze. Hanyuma noneho ikindi nshaka kuvuga ni articles amwe namwe amaze imisa sohoka. Harimo umuntu nka Jack Dorsey mukuru wa actually founder wa Twitter wavuze ngo Africa is the future of technology. Hakaba umuntu nka Jack Ma umushinwa of course uriya mukuru wa Alibaba aravuga ngo Africa is the land of the young. Tukabana abantu nka Elon Musk bashaka gutanga mu program yo kuzamura za Starlink satellites hejuru ya Afrika kugira ngo Africa yose igire internet. Why? Utu turabona abanyamerika bashinwa abantu bose baraza muri Afrika kuiki bashaka muri Afrika. Tinjo tuzaganira uyu munsi niki bashaka muri Afrika. Nuko muri Afrika rohamera sigaye ibintu bibiri bikenewe byo kuruta handi hose kwisi. Afrika none nasigaye ubutaka bunini kandi buri feta arashobora kuramo ibiryo. Icyakabiri muri Afrika no hamera sigaye abantu benshi bakiri bato bashobora gukora. So niyo mpamvu uyu munsi turazoganira niba uri umunyafrika business industries, niba uri entrepreneur ukaba ufite ubumenyi mu kintu runaka cyangwa ukaba ufite abadiaspora ukaba ufite abazungu n'abandi experts bakora muri industries zitandukanye. Please move these industries umuntu uzazijyamo mu gihe kiri imbere muri Afrika zizamugira millionaire. So byo tujye kuganira. Let's start. Turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. Abavip TV, Abavip TV. Coach Gael. So Abavip rero nko nababwiraga murabizi actually abantu muhukira buri munsi mwari muzi ko manana maze igihe kinini naragiye na travelings mu bihugu byinshi cyane bya actually East Africa yose narayisuye yose yose narayisuye. Actually right now mu gihe kiri imbere gato yangiye kugira gusona no gusura Central Africa harimo na West Africa. Ariko muri ibyo bihugu yose nagendaga ndebe izi industries, izi sectors zikenewe muri ibyo bihugu. Izi industries ngiye kubabwira ni industries zishaka gukora mu bihugu byose at least so far nasuye. Niyo mpamvu shaka kugira ngo niba koko uri mu diaspora ko ufite connections z'abantu mwakora business, niba uri umuntu abadiaspora bangahe mushobora kwishira hamwe mukamwa kushira amafaranga hamwe mukamwakora ikintu mutekereze industries. Cyangwa se uri mu Rwanda uko ufite uburyo uko ufite umuntu cyangwa se Burundi uri umuntu ushaka kuvuga uti you know what hari ikintu twakora is industry ndabasabye muzitekeze nizo future kandi zirakenewe cyane muri Afrika. Ni industry ushobora gutangiramo ntuzapfe uhombye ahubwo zikamaking aba millionaires. Kandi umvike inkuru nziza nuko some of these industries ntago amafaranga menshi gutangira 5,000 kugera ku 10,000 ntago amafaranga menshi. So industry ya mbere nibaza
ikenewemo cyane gushorwamo muri Africa right now kuko mubizi ni agrobusiness. Agrobusiness abantu benshi batangiye gufunga amaso ngo batangiye kubona yuko ari future. Why agrobusiness ari ikintu gikomeye? Actually hari ama articles menshi ashoboka avuga ukuntu 60%, mwumve kino kintu, 60% y'ubutaka bwera butarahingwa ku isi yose busigaye muri Africa. Busigaye muri Africa. Sivuga ngo Abavips bavuga ko muri 2030 Africa nibitagaburira isi yose. Isi yose ishobora gusonza. That's how important Africa iri mu bintu bya agrobusiness. So right now ni gutangira gutekereza ni iki twakora, kandi ikintu ugomba kuba muri agrobusiness ni bihenze. Abantu birata tubishize hamwe mugashakisha abantu muri Africa b'abakozi barahari bakeneye gukora mufatanya nabo mukabakoresha. Muri Africa ikintu cyambere hari cheap labor ibanze birahari kure cyari makeya, hari na expertise umuntu yakura natandukanye mugatangira agrobusiness. Iki ni ikintu gitangaje, very important cyo gutekereza. Agrobusiness it's the first industry izagira abantu millionaires muri Africa. Industry ya kabiri ni industry ikintu cyose twakwita technology yose ijyanye na power cyangwa se producing electricity. Zivanga tuvuga solar power cyangwa se wind power. Ibi ni ibintu bikomeye muri Africa. Mu byumve neza muri continent ingana kuriya munsi ya 40% y'abantu bafite access y'umuriro. Ibi ni gitangaza, ariko kuko kugeza umuriro ku bantu benshi n'amafaranga menshi na infrastructure zitandukanye mu bihugu zihari mu bihugu bitandukanye. So niyo mpamvu ubu ngubu technology igomba kujyaho ikorana n'ibintu biri natural Imana yashize aho ngaho nk'izuba n'umuyaga. Umuntu ushobora gutekereza kubijyanayo. Actually ni industry ya mbere ntafiteho ubumenyi. Actually niba uri umuvyeyi ukaba ufite abantu uzi aba expert bavize, please reach out to me. Iyi ni industry nshaka kumenya, nshaka gusobanukirwa kugira ngo nanjye ndebe niba nayijyamo. Ariko nzi neza ko harimo abantu bafite connections ahangaza, abantu bazi izo technology bashobora kugera muri Africa. If you start in Africa, company ya solar power, wind power, cyane ahantu the right places. Nzi neza ko ubungubu n'ama government menshi muri Africa yagufasha kugira ngo mubishire ahantu abantu benshi babone access ku muriro n'amazi mu buryo mu buryo buhendutse. Iyi ni industry abantu bazareba bazi neza icyo bakora, bazajya mu Misiri imbere bakaba millionaires muri Africa. Industry ya gatatu ni manufacturing sector cyangwa se icyo navuga industry cyangwa sector y'utuntu tw'utuganda. Iki ni gikomeye cyane cyane abantu duturuka mu bihugu byacu tuvuga mu rurimi twumva ko uruganda ari ikintu gikomeye, ni ikintu kinini. So iyo utekesha manufacturing abanyafrika benshi bafite bumva ati ni uruganda runini, because ingana twaguze tubona twebwe muri Africa zabaga ari z'abazungu, zabaga ari za leta, zabaga ari ibintu binini, multi-millionaires worth companies. So ugasanga ni ikibazo gikomeye. Ariko right now na technology dufite ushobora kujya mu Bushinwa, ushobora kujya muri India, ushobora kujya ahantu hatandukanye, Dubai ukazana imashini ikora plastic ugasanga ushobora kuba wasupplyinga karti yawe yose cyangwa se igihugu cyawe cyose mukagenda ukura ukugenda ugira. So hari ikibazo cya manufacturing muri Africa ku buryo butangaje. Ahubwo byinshi byose nagiye murabona amaresitora menshi ngo asigaye akora package, asigaye akora to go, basigaye baramenye ibyo gukora to go and stuff like that. Aho ugasanga abantu bose bakubwiye ikibazo bafite ngo ikibazo cya packaging. Ni gute umuntu agiye cya packaging mu gihugu cyose? You know, ushobora kugenda ukagura raw materials kugura imashini ukajya ukora packaging abantu pakiramo ibiryo. Hari undi mushiti wanjye turagana the other day ufite uruganda rw'ibintu byo kunywa and stuff like that, arambwira ati ikibazo duhura nacyo right now na macupa. Can you imagine? Ati noneho covid n'ibintu byose kubona amacupa byabe ngoba ku ruganda ruhagarara kuri nta macupa. Ibaze ni imashini zingahe zakora amacupa wajya kuzana ukagira. So this is a thing abantu mushobora gutekereza mukareba ibintu bikenewe. Ni imashini zingahe gukodesha ahantu square meters zingahe mukamwashiramo imashini 3 zingahe mugakora a manufacturing company ikora ikintu gikenewe muri rero yawe cyangwa se ahantu ikindi kintu gikomeye abazakijyamo bagatanga gukora tuno tuntu. They are going to be millionaires. So ngewe nageze muri India, nabaye muri India, utuganda twabo twakorwaga ahantu muri garage. Aho ugasanga ni uruganda rurakora impapuro, ni uruganda rurakora ibintu. So it is possible to start small n'amafaranga atari menshi cyane. In the industry. So in the industry ikomeye shaka kurikizaho ni industry ya online services n'ama apps cyangwa se gushira ama services online ndetse n'ama API. Wana kama abantu baba muri Amerika, abantu b'Iburayi murabizi dufite app ya buri kintu cyose. Ushaka gufata taxi hari Uber, ufata Uber. Unashaka gufata hotel Airbnb wa bookings. So right now Africa right now hari digital revolution is taking over Africa yose.
cyane no mu bihugu cyane nk'u Rwanda ni ahantu umuntu ashaka kuba digital mu kintu cyose. So utekereje ukavuga utereka mbakorere apps z'ibintu bitandukanye. This is an area abantu baba tech savvy bamufite knowledge muri bino bintu abantu ushobora gutekereza ni ikintu mushobora kujyamo right now. So nk'ubu ngubu bitekereje hari app yo kohereza amafaranga kaza world limit. Mwabonye uriya munyafrika wayitekereje right away yahise aba multimillionaire mu gihe kimwe. Just gutekereza an app y'ukuntu umuntu hano yakohereza amafaranga umuntu uriwe hari. That's very important. So hari n'ama apps tugira y'ibintu bya education for example. Umuntu ashobora kugira akaba yakwiga course akarangiza. Nta ma apps tugira hariya y'umuntu ashobora gucinga credit score yiwe. So ama apps ama bank ubwayo hariya afite ama apps ni make. So iyo urebye uburyo baravuga ngo Africa right now nyuma ya Asia niyo continent ya kabiri yagura ama smartphones. Can you imagine? Let me say this again. Nyuma ya Asia hejuru ya Amerika n'Uburayi Africa iragura ama smartphones. Niyo mpamvu abanyamerika bakoze ama smartphones ahendutse bakazana muri Africa. Ko abanyafrika wese ubu ngubu arava kuri cya gitelefone n'utarigeze atunga telefone umunsi n'umwe aratangira kuri smartphone. Ni revolution ya technology iraza muri Africa. So ni ukubaha rero online services n'ama apps kuko buri wese mu gihe kiri imbere muri afite smartphone. So this is something to think about. So in the industry actually ijya kujyana n'iri ya online services nahoze mvuga hejuru. Ingino ni ya fintech. Fintech ni kuvuga ngo ni finance technology. Ni ngo ni ama softwares cyangwa se ama mobile apps akemura ibiryo akemura ibibazo cyangwa se uburyo twasanzwe dukoramo ibintu biri financial cyangwa se ama transactions yari financial. Ni ngo ni ama apps nka world limit. Kohereza umuntu amafaranga gute ku Western Union ariko ubu ni app gusa. Ni ngo ahindura uburyo twakoraga ibintu kera mu bintu bya finance ndetse n'ibintu bya transactions. So ngo rero izo fintech technology the fintech companies muri Africa ziracyari nkeya completely. Ziracyari nkeya. Ntago muri Africa ushobora kubona app tuvuge nk'urugero ushobora ngo reka downloading ngura ama stocks na investing. There is not such app. Apps nka za Robinhood, apps nka za Vanguard ntabwo zihari hari. Apps nka za Credit Karma ntabwo zihari hari. So harimo ama apps hari ahantu bakora byinshi bya finances, even n'ama software n'ama accounting softwares ushobora gukora ngaho ko bakora ikintu cya accounting ukabika amadosiye yawe hariya ntayahari. So this is another thing, ni uri mu expert mu bya finances and technology cyangwa se n'abantu mwakwishira hamwe mukora bino bintu mugakora izo apps hariya zirakenewe cyane. Actually this is one of the projects that nanjye mfite. I want to really invest my time kubona producing something like that. Gishobora gukemura ikibazo runaka. Hari n'umushito wanjye mu Nigeria actually worashaka gukora an app imeze nka world limit ariko izajyohereza bitcoin. Ukohereza bitcoin umuntu wese muri Africa cha cryptocurrency right away. So these are the things n'indi industry zagira abantu ba millionaires mu gihe kiri imbere muri Africa gukemura ibibazo. Kubera ko think about it. Mutegeze ibintu. Muri Africa ngo baracya billions zirenze 100 mu mwaka. Abantu baracyazihindura muri cash. Muri cash kabisa. Why? Kuko nta payment solutions ahari. You know, ibintu nka PayPal ushobora kugenda hano wose ugakora PayPal kujemo amafaranga, ibintu nka Cash App kujemo amafaranga hari ntago birahagera. So ngo umuntu wakora ama apps nkayo ngayo ama payment solutions nkayo ku buryo umuntu wese yakwishyura kuri app, umuntu wese yakwishyura atarinze gufata cash, ni solutions zikomeye. Niyo mpamvu ibintu nka Momo, ibintu nka Mpesa byaje bigahita bitaking over. You know, zira ni fintech zaje mu cyari gikenewe ariko still muri Africa ziracyari hasi cyane. Ntabwo ziraba ntizirakwira ngo bose bazikoresha. Indi industry sasa muri Africa abantu benshi batari banazi. Ndababwiza kuri na benshi muri buze kubyumva umunsi mumva mutari muyizi. Ni sector ya venture capitalism. Vuga ngo ni hahandi abantu bashira amafaranga mu ma companies akiri mato cyangwa se mu bitekerezo byiza abajene cyangwa se abantu bakiri bato bafite. Ibyo ni ibintu byatangiye hano kuva kera ubura muri Amerika. Niyo mpamvu ubona ama companies mato agenda azamuka abantu bakontributing ugasanga ngo ntuzigeze kuri seed ngo muri seed phase igeze muri ntuzigeze hiba public. All these kind of things nuko izo ntuza system zo kuzamura umu entrepreneur ufite igitekerezo cyiza ari ukintu mu amafaranga zirahari hano. Iwacu muri Africa ntago ziraba. Umwana ashobora kwicara n'umujene ahantu w'umujeni agatekereza ikintu cyari kuzaba next Uber cyangwa ikintu cyari kuzaba next Amazon. Ariko kubera ko nta mafaranga nta access afite ku mafaranga kandi nta venture capitalism firms ihari yajyaho ngo present umushinga we bawa amafaranga mufashe kuzamuka muri business ugasanga igitekerezo aragipfanya. So bivuga ngo abantu
mufite amafaranga mufite amafaranga mushobora kwishira hamwe mugakora such a firm yinvestinga mu bana bafite ibitekerezo. Please ikintu cyo gutekereza. Actually niba urareba ntuza ukaba ufite icyo kintu wumva ari ikintu ushaka gukora, please reach out to me kuko ni ikintu nshaka gutangira gukora kuri abantu muri Afrika bafite ibitekerezo nahuye nabo batangaje bakeneye just business expertise na funds bakaba bakora ikintu kidasanzwe. Iyo ni industry muri Afrika non existent, ariko abazungu ikintu kibabaje batangiye kubimenya, batangiye kuza kwinvestinga mu bana biwacu bafite ubwenge. So that's what I'm saying. Of course, nasoza ntavuze real estate industry. Real estate industry mu bihugu bimwe by'ibintu bya Africa actually hanga no gukora research ukareba ku bihugu bimwe na bimwe bya Africa bakeneye retail buildings, bakeneye ama etage yo gukoreramo ama restaurant, yo gukoreramo iki, yo gukoreramo mall. Ariko mu bindi bihugu usanga ibyo ngibyo barabifite, ariko bakeneye affordable apartments. Bakeneye kubakira ama appartement ngahe ahantu mu mujyi abantu bakabamo. Ibi ngibi biracyabuza ahantu hose. Mu bihugu byose natembereyemo ama appartement affordable abantu babamo mu mujyi ntahari. Sivuga ngo mwishize hamwe mugenda mukubaka etage y'ama appartement mukakubaka ahantu mu mugero wose. Trust me izahora full, izabazanira return. Ikintu cyose mwakora no muri Amerika kitabazanira return cyangwa muri Canada, kubera yuko hari yakeneye affordable housing kandi abantu ntabwo barazikora. So this is very, very important. Hamara Abavips sinarangiza ntababwiye ngo habahaye aka bonus. So this is the bonus nshaka kuba abantu baba diaspora muri hano muri Amerika, muri Canada, muri Burayi, muri hose. Please think of to partner aho kugira ngo mukomeze mukize amafaranga imishinga hangaha. Nimutekereze niki twakora back hari iwacu muri Afrika. Izi industries zose nababwiye ni industries they assure you nuzijyamo mu myaka iri imbere ukazikora the right people, ukazikora wabyizeho neza, zizabagira aba millionaires. This is the future. Africa is the future. Africa none honyine asigaye young and cheap labor. So vango iki ni mutekereze gushira hamwe, mutekereze kugenda gusura, murebe mwige, murebe what you can do. Hari abantu benshi bafite ubwenge, hari opportunities menshi, hari things that you guys can do. So Abavips ndazabwiye ko mbakunda cyane. Kandi murabizi iteka ryose bashaka kunkurikira munkukira kuri aya platform yose, Instagram, Facebook, my website, TikTok nshiramo video every day. Hanyuma turi kumwe. God bless. Bye bye. Naguta.